Hello everyone, mayam bu khurumjari ngasidi bora oina haujarage rice flour khara laujare chamas ani gumba ko aduga rice flour na hogdoine ko rice flour di khudi chengi ata hai tare chengi makum do aduga besan khitang hape besan yam laitraga su tum yare ko sidi aduga jeera powder khara hapsare dhania powder kali mirch khara hape aduga hing khitang chaisin birani moro asuba khara hapsanjare thum khara hapsanjare ado koina sidai baking powder baking soda nate ko baking soda se sijina jade ko ai sidai rice flour khatane ba ai happy je ko besan ga ado smai tora phajana okhai minarani ising je kitang hapaga amumu pot ka daba habadi ising magi manung gale ramba ko ki air bubble sing do phajana ko ki munna okhairaga tawnana ba sing je kitang hapaga nei birani my batter je fazana consistency ma lakna ba semani besan lai trasu tum yare ko aina tum hoba besan yamdre na bora hobo ko besan yamde bora hobo ko na roi ni habdo ko rice flour se le radi ko chengi ata se le radi tum yare ko chengi ata se tum yum de sema su yabane duga masala ko garam masala kitang hapsan jare duga fazana okhai minarani the thau refined oil khara haijare khangda the khangdi yari ba makai ahan bada khangdi hana sahandiyo bora haba matamda the better do da ina phadi gong kitang di chai sanjare do aina ngasi hojara ko doise ki Mairen bora ne ko alu bora na te Mairen bora ne si se Mairen anobu do adu do aina fajana slice oina khaidat jare aduga si se better se dip torga fajana hojara ke mayam yembiyo aduga yam su hawi ko mayam bora hobo loijare Mairen bora hobo loijare nongmai man basu yawre samjanaraga ado aigi channel se mayam nongna changbira ko yawragadi subscribe toksin biramo like comment share tokbiramo mathangda anobo bora anobo mathel pudana lakchage thank you so much